Bismillahirrahmanirrahim. Soal kepadum bahagi sifat 20 kali kedua. Jawaban J kedua bahagi. Soal dua, jawaban J istighna iftiqar. Jadi ditunggu sifat 20 kali kedua bagi 2. Kali pertama bagi per. Kali kedua bagi 2. Teteh cuma 2. Yang kata tupu istighna iftikar. Istighnanya kaya Tuhan daripada tiap-tiap selain Tuhan. Iftikar menghajat ubina makhluk dalam dunia ke Tuhan. Tuhannya Allah Ta'ala. Ya. Jadi istighnanya kaya Allah nibak sekalian makhluk. Punya iftikar berhajat sekalian makhluk ke Allah. Ya benar. Apa? Oleh nyalam selanjutnya. Padumba sifat istighna. Jawaban ji 11 sifat ataupun 11 sifat. Teteh 11. Jawaban ji menyehana sifat 11 hansah Allah takun kaya. Jadi sifat istighnanya 11 bo. Menyehana 11 bo sifat ba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hanjat takun kaya. Taboh manteng kurang ni bak sebelah Allah baik takun ka pakon lantaran taboh kurang belum sebelah. Taboh manteng kurang kakasian Allah belum sebelah. Tatah tu masih sebelah boh wujud kidam baqa mukhalafatuhu lil hawadih qiyamuhu binafsi sama basar kalam sami'un basirun mutakallim. Jadi sebelah bawah sifatnya ba'la tabuh limang boh ba ilaha tabuh nambah teteh tu ma ba la wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi. Nyan limang boh nyan dari nomor 1 sampai nomor 5 nyan mengatur nomor tajuk kepada kalimat la. Ka. Selanjutnya ilaha tajuk nambah sama basar kalam sami'un basirun mutakallim. Nyan nambah sifat nyan tajuk bak kalimat ilaha. Wate ta jumlah total 2 buah kalimat nyan baru tapunan istighna. La limang ilaha 6. Limang tambah 6 jid 11 sebelah. Sebelah bohnya tapuo bak istighna baru tah takun. Karena bahasa Arab istighna kaya. Tungku Abdul Ghani hamba kaya, Abdullah hamba Allah, Abdul Fakir hamba kasihan. Abdul Fakir hamba kasihan. Fakirnya di bawah miskin bah. So kaya orang miskin ngan fakir. Kaya miskin. Fakir kan Menyo miskin juga nyan per lepeng 100 ribe si uro. Lam masa 20 jam. Mutu mepen tu 20 ribe. Hantro ke perle. Nya fakir per lepeng 100 ribe murumpok leplo. Urang kaya per lepeng 100 juta suron po. Nah, adapun 200 ribe lebih target itanya. Nyan ba'la limang boh putrafon wujud tidak nyan limang bohnya hana duka-duka dari aturan Pak Maturo ya. Nyan ju ba'la ju la nyan limang boh man tungku ilaha nambah
cok ju tipe ma'ani lebo, cok tipe ma'nawiyah lebo. Nyo. Sama basar kalam tipe ma'ni, datar tipe ma'ni tu 7, jok kelal lebo. Tipe ma'nawiyah 7, cok kelal lebo. Je 6 ah. Sama basar kalam yang tipe ma'ni. Munyo hana dapat atar bagi peut, tuku pak cok tipe ma'ni. Ha tu pak perah tu. Martabat sifat lebo, martabat af'al depat. Karena martabat sifat tipe makni, martabat af'al tipe maknawi. Mantakun sama basar kalam, martabat sifat inan lebo. Tipe makni pinyan. Mantakun sami'un batirum takalim, martabat af'al pinyan. Tipe maknawiyah pinyan bakon sama-sama tipe cuma nan berbeda. Martabatnya mbak menurut di hana duk hana lagi nyo. Mbaknya ke mbak mbak mbaknya wujud ngomong lapar tu kami. Lian mbak duk bal heboh lapunya. Bukan dia pun lapui dia. Mak basar kalamnya tapi on badirun takalem ya benar. Munyo bit tua muno ikab sama sami'un batar batirun kalam takalim. Ikab yang ke mutua nyontuk dan apa dang kini kele. Dang dalok le dang yang munyo yo lagi dia hentik menurut dia ju lagi. Dia mendapat martabat buat dia mengikut nah. Munyo wujudnya tipe nafsi, tipe nafsiyah dapur diji kepada martabat zat. Man kidam baka mukhalafatuhu li hadis yang nafsi itu juga martabat zat. Cuma tipe talbiyah. Maka haji ide tipe nafsiyah dengan talbiyah getama dua boh tipe nyan je 6 kan. Wujud tipe nafsiyah, kidam baka mukhalafatuhu li hadis yang nafsi. Pada boh tipe talbiyah kan. Mana ni bang? Oh ini. Ini apa? Perut. Oh, jadi tipe talbiyah ini hidup perut, tipe nafsiyah hidup saboh. Ada jumlah 5. Martabat zat inan berarti 5. Saboh tu hoiba, tajuk bab itikar kan yo. 4 kan? Makanya nyetabut mandum tu je. Tak ada perhati ohnya dongku. Nya. Pertama angin, kedua perhati. Nya nada perhati moho mono. Soal. Padumbah sifa iftikar. Si kurang sifat. Nya. Tata si kurang. Nyan si kurang sifat nyan benar ba Allah ya. Jawaban jikiban. Menyohana si kurang sifat. Alam. Yang keilmuan. Kan alimon yan, alam. Yang tak terlapih alimon. Hanya nepurupanya bahasa lain nepujud ataupun tanda ji si kurang boh si peunyan saboh manteng hana ba Allah alamnya gunu pegot han berhasil lantaran si kurang boh hana saboh hantip beda kun manti kurang saboh hantip contoh kudrah iradah 2 ikannya ilme ngan kalam 2 man kalam hana ino kadi tak kira gini kudrah iradah ilmu hayya kadirun muridun alimun hayyun nyan taboh mantong hana tiba nyan han hate gepegot do nyanyo mandu bahkan geta contoh ba Allah tan kudrah sedangkan kudrah juga mungkin tungku kudrah na iradah dan urang gedak pega sesuatu rencana pun kontan peng na sajan gu kuasa guna jau laut tanggup na peng tehak pina Honda pina kanyo kuasa abse kamur ya ta jau laut kon iradah dan nyakai hana rencana peng na chưa một chưa kan iro purle jau laut ka peng na Honda na nu ba minyu Honda na kuasa nu ja take pihak tapi rencana pan hana rencana asebut menanti Allah guna pegak dunia nyo kuasa le Allah rencana tan rencana bahasa Arab gekun
Telain rencana putra nengku keinginan, kemau. Tuku, iradah telain berkehendak putra. Rencana, telain rencana, keinginan, telain keinginan, kemauan. Oh nak kemauan, pasti ada jalan baru pegat. Hah? Lagi tanya contoh tahu tidak ada baru tu. Kuasa nak peng tip Honda dipihna wati tahu. Nah rencana tahu. Nah, yang hati buat kan? Rencana hana? Pada urunya kau kaya belum koin hana bakon. Hana rencana? Lah ada urus rencana hana peng dan hati si bakon hana kuah. Jelamnya si manyang kan juta. Tuku bakal hana koin. Rencana hana, nah peng hana kuasa. Ya, nah. Lah ada urus rencana hana kuasa pina hati buat. Ate nak kira anu rencana jak buat nah teh hat rencana nah gekun tu kudrah irada takluk bakmung putra mungkin punya bohnya tu mungkin maujud ada adam mungkin ada wujud mungkin sayujad mungkin alimallahu annahu la yujad bakamunan lantaran kudrah irada takluk bakmung tekudi kudrah tan sabo je bukan mungkin. Kudrah iradah takluk bakmum mungkin. Ilmu gedepu oleh Allah putra kena pegat. Mutu kena pegat kak ti urut putih. Gedepu oleh Allahnya putih menuhi. Mutu kak mur kena pegat oleh Allah urang agak putih bacut. Pegat putih bacut. Mutu kena pegat kak mur Aceh. Oleh Allah tangguh pegat. Pati lahiran nu dalam perut urang Aceh. Musulung nak pegat orang Jawa, gelahir dalam perut orang Jawa. Ya Allah gedepu nya orang Jawa, nya orang Aceh, nya orang Medan gedepu oleh Allah. Hayat udip. Hayat ilmu iradah kudrah. Nya bak tanyo matu, bak Allah hana kudrah iradah ilmu hayat dah pun. Ni bak tanyo. Kuasa pun. Bak cinu. Kudrah iradah ilmu hayat. Hayat pun. Leuh na hayat baru hidup leuh na ilmu baru na iradah. Leuh na iradah ku. Contoh. Kadar malamnya mata udah. Tinggal HP rumah. Tinggal HP. Buat tinggal 8 terus kena apa tu? Jo. Nyan segala ban terus kena tinggal ya Allah. HP tinggal rumah. Ada apa ku jat. Ban nawa urang wanya udah kan? Udah. Gedepat HP. Nyo ya terharak apa duk mana. Tepu bahasa Arab. Ilmu di depan ni berdua apa? Pu yuk kata, pu ya terak, pu lamari, pu badapu. Di depan dapu, di depan arak, di depan kata, di depan. Di depu. Nya leme. Ban di depu HP tinggal rumah dra buta tepat, HP buta doa. Ka. Dia nya na rencana wa. Ya cha HP. Rencana gugun iradah. Lu rencana nak kuasa untuk wa. Bentuk garuk lampari umang. Hai mumang anak kuasa ade. Nyan pua boh atanyan hanje kurang mutabo pi. Hayat ilmu gedanyo na awai na ke ilmu Allah hana awai na tinggal dekat umur dokunan. Ukur dia nyan. Hayat gedanyo na awai lahir thon 20 thon 60 kurang ngolam thon kurang belah 20 lahir no perang kata lahir kurang belah naik kurang ngolam berarti lah udip dro nu nawai nya berarti udip dro berapa na awai na udip Tuhan gekun tu ba makanya bakal kekal nya kan hayat udip Allah hana awai hana ke udip Allah hana awai gekun kidam udip Allah hana ke gekun ba itanyo nak kidam maka hana bak danyo bakot itanyo na awai udip na ke pajake pres temu pajak awai ada lahir nyo makanya lahir danyo pakai tempat pakai mati danyo pakai tempat pak kubu Morayu, Pat, Pak Jerat, Pajan, Barau. Ya, berarti li Allah, Pajan udi Allah tak membutuhkan tempat, tak membutuhkan waktu. Mati Tuhan, hana purle bakal ni dasar bakal.
Mohon. Kekal selamanya. Duk nak kekal. Hana batihin, hana bakari ya. Tipu talbiyah betu. Tipu talbiyah kiban. Maju batihin, hana maju batihin. Mana kun bakar kekal Allah di tun. Hamurum tak akui Allah ke? Na urang yang akui Allah hana kekal. Tak akui ke? Lagi urang gede lan neraka kekal di tun. Menanti Allah kekal Allah tak terbang. Kekal katanya cinta kelako. Meninggal kelako ke lain. Tak terbatas cinta katanya. Cinta ke Allah yang terbatas. Hana sampai roh kira kan. Nah, akunya ditanya tauhidnya penting. Kan? Qadirun, muridun, alimun hayyun. Qadirun ta dalil. Kudrah ta dalil. Innallaha ala kulli syai'in tunggu muridun Qadirun dalili kudrah sifat mak Qadirun iradah sifat mak ni muridun dalil ji fa'alul lima hai ilmu sifat mak aliman dalil saban kiban dalil wallahu ilmu bikulli tabatu hayyun taban ngehai hayat dalil ji sama ngahayyun berarti sifat iftikar kah kudrah iradah ilmu hayat nyan sifat mak bangsa makni kah padi boh nyan sifat makni ina padi boh Pun Qadirun, muridun, alimun, hayyun. Tipe manawi. Padi bah. Bangsa. Tiga tu. Kudrah, iradah, ilmu, hay. Tipe. Maujud. Nah, ni kata orang. Tiga tu lebih tu. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, qadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah nyan merupakan tipe iftikar. Menyataboh kurang ni bak si kurang boh Allah hanya kepada alam. Engkau mohon. Ta ulang maksud. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, puak boh nyan tipe mak ni. Tipe mak ni bangsa maujud. Naruh tipe dalil inan. Tipe dalil kan tacok daripada tipe makni kah? Kudrah iradah ta'aluk ba? Mungkin. Kepunan ta'aluk memberi dari hana. Oleh hana. Ilmu Inkisaf terang kedepu oleh Allah hana padok sama seka hayat nak takluk hana makanya sifat makni puak boh bagi kudrah iradah takluk mungkin sama basar ilmu kalam takluk kokai le hayat makanya sifat makni puak boh tahu ulang lo juga tu. Kudrah, iradah, ilmu hayat nyan sifat makni. Sifat makni bangsa wujud. Mawjud batihin. Mau. Terlanjut ji. Qadirun, muridun, alimun, hayyun nyan puat boh sifat nyan sifat maknawi. Sifat maknawiyah bangsa mawjud batihin. Nyan iji perle ke thogop kakon tiga tu yang ho ulang pula balik Qadirun muridun alimun nyan puat boh nyan ti puat mak manawiyah le boh tu dengku ho
Ba isti'na bunuh kan? Sami'un basirum dah kalin ba? Tak tahu perlek mana. Ah. Oh, tinggal kedua kalau tu. Dah 3 yang Mami surah. Saling Saling perlek. Kau lang bak pun ke Mami surah. Kudah iradah ilmu hayat. Nyan puak boh nyan bunuh pulih teronu yang bahwa sifat makni. Ka. Sifat makni gepenan bangsa. Ka. Sifat makni maujud ba'dihil. Taulang tu surah. Kudrah iradah takluk ba'mum. Gepenan takluk takfi. Memberi dari hana. Olehna. Pada ibu mungkin. Kabere. Selanjutnya. Pati sifat iftikar. Puak boh sifat makni. Puak boh sifat manawiyah. Saboh sifat. Salbiah. Ngồi. Watai takun sifat makni bertingkat neju bangsa wujudi. Mawujud adihin. Nyan bertingkat nelom. Nyan sifat tak lewat. Ka. Alih nyan lam. Puak boh tu. Kadirun, muridun, alimun, hayun. Bunuh tepuan nyan sifat manawiyah. Sifat manawiyah pun lagi kegop. Hayun pun lagi hayat.